تماشاون هجان جو واشنطن جستودیون دنگ امریکا دم باش اما دیسا ده برنامه کرد ویزیون یا به هفته چندین راپورتانی پیشوه بینرین هجا سلاوریز پشتی کمبونا سروک امریکا دونالد ترامپ به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را گلک رخنه جعالی پارتیا کوماری و یا دموکرات لأخفتنا ترامپ بون لسر دستوردانا روسیا ده انجامین هلبجارتنا سروکاتیا امریکا ده دهولکی دا بو سسکرنا رخنا سروک امریکا دونالد ترامپ لگوتنا خود درباره دستوردانا روسیا ده هلبجارتنین سروکاتیا امریکا یا سال 2016 پیشمان بو. دو کنفرانس که روزنامه وانی دا دگل سروک روسیا دونالد ترامپ رد کرنا ولادیمیر پوتین درباره دستوردانا روسیا ده هلبجارتنان دا پشت راست کرد. ترامپ گفت چما روسیا و کارکی وها بکه. اوین ها گفت نه روسیا بو. از دبیجم چه اگرنین روسیا و چنده بکه. پیوا کاشاش سروک ناچار کرد مبست خو شروع بکد پشتی و گرای بو واشنطن. لدما من جارك قادي تماشای ویدیو کنفرانس کری بو من روم بو گو گرک هندک آگهیان بدن دویا من گود با دبت روسیا دستوردان کربه لی من بشاشی گود چما روسیا و کارکی وها بکه یا درست ویا بو من گود با من چه اگرنینن باور بکم کو موسکو تفلی هلبجارتنان نبویه سروک امریکا جه هلسینکی گمان خسته سر انجامین لیکولینا دزگهن آگهین امریکا لسر تبلیبونا روسیا ده هلبجارتنین سروکاتیا امریکا دا. لروجا سه شنبه وشکوچ کاسپی ترامپ به انجام لیکولینا دزگهن آگهیان قایل بو که روسیا دستوردان ده هلبجارتنان دا کربو. من باوری پیشگیری که درست بو دزگهن آگهین امریکا هیا. لکنگرس امریکا داخویانیان سروک ترامپ جعالی اندام پارتیاوی یا کوماری و دجبرین ویان دموکرات هاتن شرمزار کرن. ریبر کوماریان مچ مکانل دبیجتن ام و توایا کنگرسی لگفین روسیه تدگهن. گریدانا گرآوا کریمیا و داگرکرنا روشلاتا اوکراینا هیا جبلی بلگین بگومان لسر دستوردانا روسیا ده هلبجاتنین امریکا دا. ام لگفین روسیا تدگهن و توایا کنگرس جهر دو پارتیان همان بوچون هنه. هلویست ریبر کوماریان پشگیری جعالی اندام دیان کوماری د کنگرسی دا هبو. ریبرین پارتیان دو دل نبون درخ نگردنا سروکی ده. به باوری آمن دانستاندن سروکی دگل ولادیمیر پوتینی ندبا دوستانه بن و هر تشتکا پوتین بیجت جعالی سروکی و بیتا قبول کرن. دموکرات اوین به بردوام رخنه لپرانیا سیاستا نافخویی و یا در و یا سروک ترامپ دگرن زور دجوار بون. ریبر دموکراتان ده کنگرسی دا گوت هلویست ترامپ همبر پوتین گمان لجم امریکا پیدا کر که کارکی ندرست هیا. اگر که زور رخنه لسروک تینه کرن قایل بوناوی به گوتن پوتین دروینه کی به شرمه درو دربار کرایمیا و خستنا فروکا مالزی به موشکک روسی و درو دربار اوکراینیا و بکارانینا چکی کیماوی لسوریا کریه و دما ترامپ لدو گوتن نوی بچه افگمانان پیدا دکه. شارزا باور دکم پرسا دستوردان روسیا ده هلبجارتنین امریکا نمجارا گرنگ بو هر دو سروکان لید کمبونی دا پتر لسر بابتین دی راوستان. اوان دانوستاندن لسر پرسن گرنگتر کرن وکو ایرانه روشلاتاناوین اسرائیل و اوکراینا او رنگ ترامپ دست بردان لسر وان پرسان جی کربید. رخنا لسروک ترامپ دیتا کرتن نبتنه لسر آست سیاسیه بلکه لسر آست خلکشه خونیشاندان لبردم کوچ کاسپی در کفتن و نرازی بونا خود لسر هلویست سروک ترامپ دیار کرن. لگو راپرسیان پتر جه پینجی ساده جه امریکان نرازین لسر سیاستا سروک ترامپ هم بر روسیا. خالد فتاح دنگ امریکا. سروک امریکا ترامپ و سروک روسیا پوتین له هلسینکی لپایتخت فنلاندیا کمبونک پیک آنین و پشتی کمبونه پرسن روزنامه‌وانان برسواندن. تشت هری پیش کتی او کو جلو رول روسیا ده هلبجارتنا امریکا ده هبو آننا. هفکارم دقیق شمول لسرو کمبونه هر دو سروکان هفت پیوینگ برای سقای بلگل ریوبر و لیکولینر ناوندا منت و محمد صالح زاده را پیکانیه. دکتر محمد صالح زاده گلک سپاس جبوده میتا. پشتی جوینا هلسینکی و تدی او پریس کنفرانسا سروک روسی ولادیمیر پوتین دی بیجا اف جوین وگراندنا روسیا بو سرکا راست پشتی کو هاولن گلک نسرکتی هبونج روش آوا بو ودرکرنا روسیا تشد بیجی
ئەم دەزانن رووسیا بەڕێبەرایەتیە پوتین ئیزۆلە بوویە ژعاریە ئابووری ژعاریە سیاسی ژعاریە دیپلۆماسی ئەو هێزن ناتۆ ji سەر سنوورێوینە ji هەمی نێزیکی دەریا بەحرێ بالتیک هەر ڕۆژ ئۆپەراسیۆنە ناتۆ هەنا یعنی چەند 2 کیلۆمتری 3 کیلۆمتریە هێزن رووسیایە ji ber vê çendê durum û wezê navbera İtihadiya Ewropa û NATO gelek xerab bûye. Ji ber vê çendê evî ku dibêjin wegeriyana Rusyayê bo ser rêraz Putin wan wisa nabêjin dibêjin qazançkerê here mezin Putin û Rusyayê çima ku Trump dixwaze vî vegeriyênê sermêzê axaftinê û ji Ewropa û ji Amerîka nêzîktir bike. Lê Ewropî hinek welatê Ewropî mîna Rusya û mîna Fransa û Almanya nerazîne ji ber vê çendê dibêjin nêzîkatiya Trump û Putin İtihadiya Ewropa yanî bêjin Ewropayê girtî lawaz û kemhêz û bêhêz bike û ji hev helweşêniye. Dî jî muhîm me evî jî ser bêjin Artik yani bêjîne Qutbê Şimal ev deryayê Şimal Bakur ji ber vê çendê ku ev bêjîn sehol wetiyane yani niha dixwazin her çî zêdetir hem Amerîka hem Kanada hem Rusya hem Norwêj welatên din deselatê xwe vê derê de ziyad bikin. Putin tiştekî gelek baş û pozîtîv dinêrin ew welatê biçûkên Ewropayî. Lê bi giştî wesatê dîtin ku serokê Emerîkî Donald Trump alîkar ji bo vegerandina hêza Rusya wekî berê. Ev gelek welatên Ewropî hinek wisa dibêjin lê ev ne tiştekî rast e çima ku em dizanîn niha nêzîkatiya Trump û Rusya rê li şerekî mezinî navberî Rusya şerekî ihtimalî bêjîn îf navbera Rusya û NATO degire. Em dizanîn ew welatê ku ji Rusya veqetiyana mîna bêjîn ev welatên Baltîk herî zêde gelek dijî Rusyana. Ev Georgia herwiha û Polanda bêjîn Lehistan wane gelek dijî Rusyana. Ji ber vê çendê ew her zaman nêzîkî ve teqîneye ev durum û ew pirsgirêkê navbera wan welat û Rusyana. Nêzîkiya Amerîka û Rusya ez dibêjim hem Ewropa qazanc dike hem Amerîka qazanc dike hem Rusya jî qazanc dike. Ez ne ser vê bawerim ku hêzê Rusya zêdetir bibêjivîke heye. Ew do û pêrê jî ji navbera Behrê Baltîk û nêzîkî Behrê Baltîk operasyona here mezinê leşkeriyê Rusya hew. Ew xeterekî mezin e. Ev vê derê çend kilometriye nêzîkî vê NATO çend kilometriye ev ber jî hêzên mezinê Rusya. Ew du hêzên mezinê mîna NATO û Rusya şerê wan bibe ji ser Ukrayna ji ser Georgia ji ser welatên din ekî qazan dike ji ser vê çendê. Ez wisa dipirsim dibêjin wegeriyana Rusyayê bo pêwendiyê dîplomasiye ji rêgirtin ji şerekî ihtimalî ve şerekî ku belkî çê bibe. Evet, tiştekî gelek pozîtîv dibînim ez. Dr. Mehemed di nav Amerîka da ji du were rexne gelek mezin li serok Trump tê girtin ji ber ku ew bawerî bi serokê Rûsî anî li şûna ku baweriyê bi ajansên xwe yên Emerîkî bîne li ser mesela maytêkirin û destêwerdana Mosko di helbijartinên 2016 serokatiya Amerîka da. Li ser asî cîhanê çi şirovekirin ser vê hene? Cihan gelek ev welatên Ewropayî jî piştî vê mesajê Prezîdentê Fînlandî û Putin wane gelek pozîtîv nêrî li ser vê çendê. Li ev tenha destpêkek bû em dizanîn evî ku pêwendiya dîplomasî dizanîn wane çend dosye vekirin. Dosye İran, dosye Ukrayna, dosye Georgia, dosye Korya Bakur, dosye Rojhilatê Navîn û dosye navbera NATO û bêjîn Rusya. Ji ser wane de piştî vê tiştê dêta axaftin û delegasyon çêkirine ji bo vê ku li dahatûra bikaribin piştî wan stêpê yekem hengavê din bavêjin. Dr. Mehemed Salihzade gelkî spas lêkoler û bi rêveberê senterê Minapto li Finlanda Helsinki gelkî spas. Spas ji we re.
وەکو دیار دەبێ گۆلهێفاتنێکە ناونەتەوی هەیە ji بۆ بەندکردنا ڕۆلا ئیرانی di Sûriye û herêmê de bi taybetî di nav Rûsya û Amerîka de û rewşa Sûriye bi aliyekî nû ve diçe. Gelo wê destê Îranê ji Sûriye bê qutkirin li gorî biryara navnetewî, rewşa Kurdên Sûriye û herêmên wan di navê giftugoyan ya navnetewî de wê çawa be. Birêka Skybî me ev pirs ji şîrovekarê siyasî Zara Salih re kir. بله سپاس گوتا و جو همون تماشاوان هلبت وکو گامزن نقشه ریا دسپیک دجی نبرا امریکا و روسیا دا او بوگو کاربن بگهنا چاره سریه که الگور برجوادین هر دو آلیا لدفر دا وکا مگوتی ایران و ترکی جی هر دو دولتین سرکبون گو برجوادی وان لحف راست هاتن ای امریکا رو بی روسیا رجی جانا لحف راست ندهات دفردت باوريام ده هاتا ديار كرنا خوشكل هلسنكي جو قالك خالين ستور ده الهف كرنا امريكا وروسيا لي درخصنا ايران جي هندروي سوريا وين نبوي واطيا بنا حساني بيجبرغو يا جرين اوج بو امريكا وروسيا جي جو باشور سوريا يعني سينوري سوريا باسرائيل او ب فالاكرن لشکران ایران یعنی ملیشیاتین اگو ایران وگریداین و افجی بیک هات باوریم دتارت اراده که مزن لیمانا ایران سوری دوی بمنش برگو روس بخوشید بیشند دبی ام و ایران ام لفیدین روس سوریا نجبرگو حکومت سوریا اف داخوازه وی سر داخوازه وی لو ما بینم و امریکا بخوشید زانه گو نکار به ایران درخیم تمامتیج سوری لیو تخوازی او رولاوی او رياغو او تخوازي بقري البر ايراني تندرب السوري ده او ريا بقري ايرو بروسيا را باوريام ده تارا ده كباش غهانه لهباتنا كي سركفتجي تي ده هيا لهنجي وقت به العرضي چار سر نبو هرتشت و باوريام ده باشروجي ده بس چار سر ببي لغوري برجوندين هر دو اليا هر دو قاديار كر هر دو سروكين هر دو دولتات باوريام ده جالية كردافجي گفتگو لسر روشا كرداجي دبه نها گو كرد دفراوان يعني نوك آلية هندري سوريا بيجن ويران نبوية وبين دستي دستلاتك ياري فبرية كي كردي ديه بشجريا أمريكا نها وي روشا كردا چاوبه يعني وك سيناريو دبيجن گومان هي گو ولو هاتي گوتن لگوري شروع وكارا دبيجو روشك وك هريما كردستان عراقي بيدرس كرن دبيجو هناك دستلات يانجي درفتي بدن ريفبريا كردي بله يعني كردجي دبي بروسيا ترسريا سياسي بو سوري كردجي بحراوات ذهبي لي باوريام ده او نمونه كردستان عراقي هريما كردستان وي هناك لسوريا نكار بيك وري برغو هناك جدابون هيا جو قالك سدوا ناخذ نها بيجن اگر ام فکرنا دستوری ایج بو سوریا ایگو روسیا بخون بیسی بو بری سال و نیو اگر بهتر دور ده ها خالکم ستور ها بوده دور گوتنا اوتونومیا چاندیش بو کرده یعنی روسیا بخون ندیجیا گو وکا اوتونومیا جی شیوک جريفه بديك خسر دبري كردي هبي وهر او دبيجيش بو كردا طبعا نج بو تايبت هيزكا بارت او دبي انجي امبيجن بيدي انجي انجمن او دبيجيش بو كردا دباوريام دا لغور فال هفاتنا تباشر وجه سوري دا كرد ونمين ببار جبرغو ايرو امريكا وي دبرت باريزيش برجواندين خو وروسيا جيش برجواندي وي كردجي نببنا كلامك فيشيا ويچار سريا سياسي ده ياكو بهتر كري بن برجواندي رژيم ده نها كردجي يعني كرد دخوازن گو روشا خو درست بکن ده هندري سوريا ده وما ترسين هي هناك عالي دبيجن ام به دانو سندنا برژيم سوريا رانه ام دخوازن گو دانو سندن گفتگو چي به جبو گو دورا ما ويران نه به وقت شته گو درعا چي بو يعني جي الباشوري سوريا جاليه سياسي هناك وقت به دسگفتيان به دسخينن جاليه رژيمي و تشاوت بينه و گفتگو بكرن بريجيمير اف گفتگو جي خو بگري و بكار به روشك آرام ده جهري ما كردير پیدا بك یا نه يعني گفتگو رژیم خو يعني ت وقت به زراوات گفتگو خو شاشه يعني برگو رژیم گاوا گوت
قويا دبي كرد وأنا جمع يجي أمي وقت بدروا أمي واجبات برا خرجين فقري يعني رجيم جهود در نكتيا لتربية تشتكى يعني أبالين سياسية كردية قد خوازن هر نبار رجيمي دوريام دا قافك الشاشة الدمائر ودجبر كرد يكجي كرد نسر هبن نايا قرتينا وكب كرد تفاهمي يا دوا إيرو نرجيم خدي برياري تدري سوري دا يقوم هرنا جمج برقو بالرجيم بخوجي نهاتي جم كردا تاني هن زدلان كاري بيجي يعني ايجو وقت باستخباراتي وين الشيء عندنا ده جيبوا تشيك يجيبوا بيجرا ام بريخو بدنا روسيا يرو بردك رجيمه امريكا نهار دوارينا ايجو كارن دريانه بستن جبوي روشا سوري ویان و جیانکو خوشکن هفدونه و هر دوجه هفجینن چکدارن داعش بون لنها هر دوجه شروانن یپجنه و آگاهیم برفرات دراپورتا زانه عمرده افدر عنیه کشره لدیرا زوری اپراسیون باگرا جزیره افجی گروپ یپجه دبین بدانه ده دریانها دشرکت جوهر دبون بداعشیره اف هر دو شروانن یپجه عربن ویانا 26 سالی و جیانا 18 سالی دجنن عرب جي شدادينه خشكي هذن جدي وبافكي ددما داعش دورا شدادي كنترول كربو او بدار زوري باندام داعش رزوجين قعدت بالميادين استشوم رقايه 24 جان ازليمام باشا استشوم عراقي تلعفري وموصلي دورا انفجريان باجاروكي مياديني بدنا رجعنا على الميادين اما كانوا هم ددما داعش ده زواجا جني بزوريبو نلهفياويبو بأري يانا از بزلامكي داعش زوجي هيبكي از الجمع باشي از رفيام انا هربت منه دجيفاكا داعش ده جن يا هري ارزانه واتايا جني تني جبو خزمت ودستدرجيا سكسيه بفانغو تنان هردو جن روشا جني ددما داعش ده تين زمان مثلا انا احطها على يعني از بفيتشي روكي قد جبرناكم دما كسبه الزورابون ازي غيرا مالي بدمهف بدي خو اماده كريه قوب داران المخينه وجمره دقود افتشت حلاله تفلي قو من تشتك نكربو لي ازلهم بري ويسكنيم ومن قوتنا تلمنادي وروجا دنسبه اجمالي رضيان جوريك جزواجي پر خراب دما داعش دهب قو هر چند روجان اندامكي داعش بجينك برانيا وانزاروك دزوجين بشتي چند روجان او برددان فيانو جيان دبيجن اف كولتيا سكسية در حق جنين زاروك ده كانوا مثلا يعني حوالين القرى كانوا يتزوجون لقون دواران جي زلامي داعش جنك شخورة تاني ودزوجان بشتي چند روجان يانجي حفتيه كي برددا يانجي ويدهشت بيمير وكاقو ام دبيجن دچو جنگي و اوجن دماجنا كيبي جانا جي هن جوان داعشية بري قوم بين كشتن جهوالي خورا دقوتن توي بزوجينا آنقو جنا خوار دفروت جيان دما قول شدادي بو دسر دما داعشي ده جبو جنن ازيدي پر عاجز بو و جارك جاران هول دا قو جنك ازيدي جدست داعشي برفينه لهولدانا وي بسر نكد جيلين سيفيلان لي دكر تاقو كس وناس نكا وداعش وي بكره زلامي من دقود ازي وي بكرم تاقو اسكاربم طرمبيلكي بكرم من قود افج مكين مابو جنك الهمبري طرمبيلكي ومالكي بيفروتن دويرو جيدا متخوص بيجنا ازيدي ازاد بكم شخو هون باش نازدكن مساكني شدادي لي مخابن من دكاري شدادي كنت بدي اهرب منها اما ما قدرت ویان و جیان پشتی رزگارکردنا شداد تبلیه پجی بون. دبیجن گو او قازل مال سر دست داعش دیتن جبیر ناکن. جبو گو جنان آزاد بکن و داوی لظلم داعش ورینن تبلیه پجی بونه. عجبني فيهم من اوقلك يعجباندن حتى آستكي بير بلند بقشتي يبجا بالا من كشاندن جن لجموان ناي فروتن ظلم لي ناي كرن كس نكارا ومجبور بك جو تشتكي بكي وكيم جنابه ونايش كستن افتشت لجم يبجي بالا من كشان عجبني عند اليبجه انضمت انا قلت بدي انتقم يعني من بريار ستانديه كو ازي حيفا خو جميري داعشي هلينم من قو قي دي صاغ بمينه ونامره ان هاجي هجر ازوي ببينم ازي حيفا خو جهلينم
تشتێگۆ من ژێدیتیە و ژبلی من ژێدیتیە گەلەکە هەگەر ئەزوی ساغ ببینم ئەزیب دەستی خۆ حیفا خۆ هێنینە ڤیان و ژیان نەها د ئۆپراسیۆنا باگەرا جەزیرێ de beşdarin. ڤیان û jiyan di heman grupê de ne. Lê ڤیان dibêje di şer de ez naxwazim jiyan nêzîkî min be. Di dema ku em li aniya şer de bin, ez naxwazim jiyan nêzîkî min be. Ez dixwazim dûrî min be. Ji bo heger tiştek bi min hat, ew dilzar nemîne. Berova jî wê jî heger tiştek pê hat, ez bi valabûnê nehisim û neêşim. Jiyan û ڤیان her du jinên Ereb du navên Kurdî ji xwe re bijartin. Ev navên du hevalên wanî yêpejî bûn, di şerê li dijî Daişê de jiyana xwe ji dest dat. ڤیان û jiyan dibêjin em navê hevalê xwe radikin. Mîna got em bêjin cangoriyê me namirin. Navê me namre û êdîniha navê me Daişê ditirsîne. Zana Umer dengê Amerîka ji herêma Şeddadê. Salvegera hewla darbeya leşkerî li heştî û yek bajarên Tirkiye hat bîranîn. Di şêva wê bûyerî de 251 hemelatiyên Tirkiye jiyana xwe ji dest dayive û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji di derbarê wê de beşdarê çendîn çalakiya bû û daxaftinê xwe de bal kêşand li ser bûyerên şêva 15 tirmehê qewmî. Ve di sal li ser darbeya leşkerî ya ne serfirazî de derbas bû. Divan du salan de bûyerên gelê giring li Tirkiye qewmî û rûpelên dîrokî ji vebîn. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di çarçeveya bîranîna bûyerên roja darbeya leşkerî qewmî beşdarê çendîn merasîman bû û çendîn axaftin di derbarê 15 tirmehê de pêk anî. Ve bugün sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Ji îro sibehê ve li heştê û yek bajaran çalakiyên bîranîna salvegera bûyerên hewla kudetayê berdewam dikin. Ez spasiya hemî kesan dikim. Xwedê rehma xwe li şehîdê me bike ewên ku di şeva 15 tîrmehê de ala me û serxwebûna me bi xwîna xwe parastin. Îro em hem xemgînin û hem jî kêfxweşin. Di 151 welatiyên me jiyana xwe ji dest dan û ev xemgîniya me ye. Lê li aliyê din tekoşîna hatî meşandin gelek kêm mînakên wiha li cîhanê hene. Di vê şeva dîrokî de bi hezaran hemalatiyên Tirkiye derketin derve û rê li ber leşkera girtin evên ku hewildan dest dane ser desthiladariya Tirkiye. Dewleta Tirkiye ji bo vê darbeyê rêxistina Fethullah Gülen teambar dike û ew ve zîdetirê 15 sala li Amerîka li eyaleta Pensilvanya dijî. Tirkiye çendîn caran daxwaza wî ji Amerîka kir lê belê hîn te encam ji vê daxwazê derneketiye. Serokkomer Erdogan daxaftina xwe de bal kêşan li ser vê rêxistinê. Son 2 yılda örgütün devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret... Di van 2 salên dawî de me hêza wê grupê di nav dewletê de, di nav cîhana karsaziyê de, di bürokrasiyê de, di bazirganî û di medyayê de anî xwarê. Bi tekliyên me yên dîplomatîk heta niha li 16 welatan me dibistanên vê grupê girtine. Di şêva hewla darbeya leşkerî de zîdetirê 205 hemelatiyên Tirkiye jiyana xwe ji dest dan û piştî vê bûyerê operasyonên berfirat dest pê kir û nêzê 100,000 kes hatin girtin û her wiha nêzê vê jimarê kes ji karê xwe hatin dûrxistin. Her wiha operasyonên berfira hîn berdewam dike û aliyê desthiladariya Tirkiye dibêje heta û ku wan za bike çalakên wanê berdewam be. Biryara derketina Brîtanya ji Yekîtiya Ewropa rastî rexneyan tên û hîn jî gelek ji siyasetmedarê Brîtanî li dijî vê biryarê ne û dibêjin got ev biryar yasaya Brîtanya derbas kiriye û bandora wê li paşeroja Brîtanya nebaş be. Serokwezîra Brîtanya Theresa May bi zehmetî ji dijwariyên dawiyên girêdayî Brexit hate parastin. Dema parlemanê li dijî pêşniyareka endamên alîgirên Yekîtiya Ewropa deng da ku dê bi tundî stratîjiya wê ya Brexit têk biriba. Alîgirên Yekîtiyê xwestin Brîtanya tevlî Yekîtiya Gumrika Ewropî bibe eger berî meha çelle çirê keftin nebin. Lê ev ji bo May ne dawiya kêşeyan e. Rewabûna dengdana Brexit rastî pirsan dibe piştî Komîsyona Hilbijartinan got helmeta Brexit di referenduma sala 2016 da pîvanên hilbijartinan şikandin.
Members of the cabinet هن اندام حکومت جیت ریخستنه دا گرتناک و حنکن خواب دموکراسیا ما دکن. اف همو ویناگه هنک و پیوستیاما بلیکولنا گشتی و لزگی نبا بو کمپینا در کتنا برگزید. زیده باریک و گومان دخن رواتیا پروسیسا در کتنا بریتانیا هر همیه و او پرلمان اما مجول دکن. سرکوزیر بری می تونی بلیر که پشتی 10 سال کار ده سال 2007 دا کار بجیهشت ده هفیوینه که ده لگل فرانس پرس گوت چه رکفتن دیار نینن. But I don't think there's a majority for a clean break Brexit. از باور ناکم پرانیک هبه بو جدابونه که زلال درباره برگزیت. از باور ناکم پرانیک بو شواز کادیا برگزیت هبه. جبر هنده از باور دکم پرلمان ویج کار بکوه و آلوز به. بلیر گوت دوی سرکوزیر می لی مکربه که دوبندیه که مزن ده پارتیا ویده هیه. لی هر وها ده پارتیا کار اپوزیسیون ده جی هیه. ده دمکه ده که پرانیا اندامین پارتیا کار آلیگرین اوروپا نه سروکی وی سوسیالیست جرمی کوربن دست خوشوی دوزه ششتیه. بلیر گوت اولی دجی برکسیته یا و هین هیوی دکه که پیک نیه. لی لگوروی یکیتیه جی پیوستی به چاکسازیان هیه. It's got a huge problem in immigration. اف پرسکا مزنه دگل کوچبریه وکو هند زانن اف کشه بو اگر بریتانیا جیکتیا اوروپا درکوه اف پرسه اگران آرامیا توایا اوروپایا جبر هنده اوروپا و بنرمی و پرسه لبرچاو بگره. می بانگین دوباره کرنا رفراندوم رد که لی تفلهویک لدور برگزیت گشت به که جماره که اندامان بانگا چارسریه که دکن بریا دنگدانا لدور برگزیت آنجی لدور حکومت کانو. لی پاکستان پارتیه که اسلامی نو هاتی دامزراندن و خو آماده دکه بو بشداریبونا هلبجارتنی به صدان جه بربجیرین خو آماده دکه بو رولا خو د سیاستا پاکستان ده بلیزه. اف گنده بچوکی بناوی دوک موریدان لدورا پنجاب لپاکستانه بنگه حکا به حزب و جبو پارتیا سروک وزیر بر نواز شریف کوژ کار هاتبو دور خستن. لی ده بجارتن داوی داین مهایک پرانیا دنگین گنده دوک موریدان چون بو پارتیا کا نو یا اسلامی بناوی تحریک لبیک پاکستان. سروک وی پارتی به آخفتن خوین تون تیناسین. اف پارتیا مها 11 سالا بوری در کتوله دمیوان ریا که سرکی گرتن در ریا اسلام آباد دا بود رجاهیا مهکه. آلی گرنوان باور دکن که اوی براوانیا باورین وانین اولی بکن و سیستمکا اسلامی بر ببن. اوین هجار به زحمت خوارنه به دستوان دکوید. سیاستوان به میلیونها دلار بودر وی ولاد دشینن. لدما اسلام بید همو دیوکی هف بن چه دولمند یان هجار. شروع ده ترسن کو اف پارتیا راست رو و پاکستان برفتون دروکا زیده تر ببه. هجای گوتنه کو به هزاران کس هاتن کشتن ده تندتوجیا به اولی و گریدایی. اف پرسک مترسی داره جبر کو او نریک خسنک تروری یا بچوکه. خویابو کو او تفگرک دکارل سرتشتن بچوک هایدانش بو تندو تیجیه انجام بده. حتی نه هم دبینی که حکومت اما بشارزایی سردریل گلوان نکریه هر تم هول ددن وان هزان رازی بکن. دوی دمی دا پارتین سیاسی و کویا سروک وزیر بر نواز شریف کود زندان دایه ده درسن پارتیا تحریک لبیک پاکستان و کاریگریه که خراب لسر انجام دنگدانه هبه. هرچند سرکفتنا لبیک ده هلبجارتن آندا نچاوره کریه آلی گرنوان لگندن وکو دوک و دنگ بدنوان برانبر پارتیا نواز شریف. خلکی روهینگیا جبر آلوزیا لولاتن وان دز جهوار خو بردابین اون حال کامپا ده دمینن ل آستنگین جیان ل کامپاج دز وانا برده و آگاهیم برفراتر دوی راپورت ده. بری که یک نینگیوخ باویج نوا کامپا پنابرین روهینگیای لطاقا کالندی کنجو لدلهیه پوسترک مزن دبیجه که پنابر نجوی درینه. خودیه اف اردی باکور هندستانیه. پنابرین روهینگیایی وکی کابر نچار هاتنن هشتون کوورن وی کامپی دما شواتک مزند مهانیسانه دا کامپاوانا اصلی هلوشانده دو. کش بچانه صرف جان بچی هامارا. چه تشتگ نمایه تن جیانما. هر تشت ماهی شش مانگان دستی نابو هر همی شوتی حتی زل مجی. هنگه پنابرین روهینگیایی بکنین مشانبه دا لسر پرچه عرده که عید وقفا زکاتی جیانا خو بردوام کرن. وقفا زکاتی ریخستنک خیرخوازی مسلمانانه. پیشتی شواتی
وەخوا زەکاتێ ji bo penaberan destpêkir ku xaniyên bi aspet û teneke ava bikin. Piştî destpêkirinan xaniyan hat fêmkirin ku 110 metreyên kampê milkê eyaleta Uttar Pradesh heye. जो भी प्रोसीजर डिले हो रहा है دادگاه داخواست جمع کرد که ام دستور بدین و مروان حتی که سنور به تدیار کرن لسر و داخواست ما اف مروف لوی داره جه کرد هر وها اف یک جبو پنابر آنجا تشتکی زوره Vakfa zekatê ji bo her rojê 146 dolar dide ku konan li vir bihêle. Ev yek ji bo rêxistinê jî aliyê aborî da barekî gelek giran e. Ev yek dîsa ji bo pinaberên ku di nava kabloyên vekirî û plastik da dijîn gelek talûkeyê ku ev bûbû sedema şewata yekemîn. अगर बारिश होते तो دما باران دوباره آب ji hemî aliyan ve derbasî konê me dibe. Hemî tişt û xwarna me şil dibin. Ji sedemên mirovayetiyê em dixwazin kesên li vir dijîn dilxweş bin. Gelek zarokên sava li vir hene naxwazin ziyanek bigihe wan. Ji bo nêzîkî di 105 penaberên Rohingyayî ku di hundirê kampa Keşabar da dijîn zirar dîtin mîna hevalek rojane û berdewam dimîne. Tevî ku ew li benda stirgeh û evlekarî ne. تماشاوان جام هاتین دویا و برنامه و حتی هفته ببینیم خیر و خوشیده. Gel Slavris.